Hi, hi, hi. Today, ne ke tlo dia daily bias ne ke nyaka ho no le bontsha hore ke tlile ka yona jwang trade ye. So, ke ile mo daily chart akere. Ka lebella hore daily chart e di yang. So, e ke lebella mo ka bona hore wa bona mo euro side o bile le body close above the previous day's candle. So, eo ya re bontsha hore okay, price e tlo di yang most likely tlo ya ko hodimo akere. Ke bullish. And then ka mo GBP side ona e e bontsha e kaya bullish e bontsha e kaya bearish. So mara because euro le GBP USD di tsamaelana ho tshwara for the most part akere wa kgona hore okay because euro USD e bontsha hore price ya hodimo le mo most likely tlo ya ko hodimo akere. Mara obviously o lebella the 4 hour, the 1 hour, 15 minute, 5 minute le the 1 minute chart or o confirm bias eo before o tšea trade. So ke ntho e ke e dealeng more than 1 minute ka mo side la euro wa bona because price action ya yona ne le more clear wa bona. So ke tla le update later or e tsamaile jwang. So thank you, ke a leboha.